Shalom, bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu waganze imitima yanyu. Ndashimira cyane ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Yesu abahezagire. Mu by'ukuri, ndashimira Imana cyane ku bantu badutelefona, abantu badusengera, abantu bagira icyo bakora kugira ngo ikiganiro kibashikire. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Kandi Yesu abahezagire cyane muri abantu badasanzwe mu bwami bw'Imana. Inondwe rero dutanguye. N'indwi nziza cyane. Ndakwifurije amahigwe, ndakwifurije kuroranirwa, ndakwifurije guteruje imbere. Ikiganza cyiza cy'Imana kibane nawe. Yesu aguheze umugisha. Dusangire ijambo ryanditse mu gitabo cy'Itanguriro. Igitabo cy'Itanguriro dutangire guce cya 29. Some ku murongo wa 30. Ngiye kuvuga abagore babiri. Ngiye kuvuga Leya na Rakeli. Bari abakobwa babiri bavukana, umugabo umwe barongorwa n'umugabo unundi mugabo umwe. Rero harimo inkuru yashimishije cyane cyaganira namwe. 29 umurongo wa 30 aravuga ngo Yakobo arongora Rakeli nawe maze aramukundwakaza amurutisha Leya. Nuko akorera Labani yindi myaka ndwi maze uhoraho abona yuko Leya yanswe aca zibura inda yiwe, ariko Rakeli aragumba. Rakeli yaranzwe ariko amaze kwangwa Imana iramwibuka imugirira neza irimuheza urubyaro. Ariko Leya niwe wabyaye, ariko Rakeli yarakunzwe Imana imwimibyara. Umurongo wa 32 Leya asaminda abyara umwana w'umuhungu amwita Reyubeni, ati nuko uhoraho yabonye umubabaro wanje, noneho umugabo wanje azonkunda. Aribaza ngo umugabo wanje azonkunda kubera nabyaye. Asaminda y'ubuheta abyara umuhungu atuhoraho kuko yumvise ko nanswe, nicyo gituma anyongera n'uyu amwita Simeyoni. Yongera gusaminda abyara umuhungu ati noneho umugabo wanje arifatanya naje kuko muvyariye umuhungu abahungu batatu, nicyo cyatumye amwita Lewi. Yongera gusaminda abyara umuhungu ati uhoraho ndashima, uhoraho nicyo cyatumye amwita Yuda. Rero ijambo ryanje ry'uyu munsi rihagaze ku gice cya 30 umurongo wa 22. Haravuga ngo maze Imana yibuka Rakeli. Reka ndagusengera ngo Imana ikwibuke. Bavandimwe warasenze umaze igihe kinini, Umwami Yesu akwibuke. Maze Imana yo mu ijuru yibuka Rakeli. Reka ndagusengera ngo Umwami Yesu akugenderere nawe akwibuke, akuremera ishimwe. Maze Imana yibuka Rakeli, iramwumvira, izibura inda yiwe. Haleluya. Asaminda abyara umuhungu ati Imana iranteturuye. Haleluya. Amwita Yosefu atuhoraho ampetera uwundi muhungu. Imana iranteturuye. Yosefu bisobanurwa ngo kongegwa. Imana yo mu ijuru iranteturuye. Hari indirimbo turirimba ngo Imana iranteturuye, ngo iyo mu ijuru atwibutse. Imana yo mu ijuru ikwibuke nawe. Imana yo mu ijuru guteturure. Imana yibutse Rakeli. Haleluya. Igitondo kimwe arava ngo maze Imana yibuka Rakeli. Ya Mana yibutse Rakeli. Birashoboka ko muri nondwi nawe ishobora kukwibuka. Birashoboka pe. Urashaka kumaze imyaka myinshi uryamye urwaye, Umwami Yesu akwibuke, ikiganza cyiwe kigukize. Urashaka kumaze imyaka myinshi nta kazi ufise, Umwami Yesu akwibuke, aguconnecte n'umuntu w'umumaro ku buzima bwawe. Urashaka kumaze igihe kinini urushe, ufise agahinda mu mutima, Umwami Yesu akuruhure uwo mutima urushe. Haleluya. Urashaka kumara igihe kinini umeze nka Rakeli ukeneye umwana, ndasenze ngo inondwi Umwami Yesu akwibuke. Haleluya. Ya yindi hari ijambo ryanditse mu gitabo cy'Eburayo uko yararejo n'uyu munsi ni kwiri kandi ni kwizahora iteka ryose. Ya yindi yibutse Rakeli imuheza umwana Yosefu, nawe ikwibuke. Haleluya. Igweze Yosefu wawe umaze igihe kirekire uri kurasenga. Hari version nkunda yanditse muri hano yavuze ngo maze Imana yibuka Rakeli iramwumvira, izibura inda yiwe, asaminda abyara umwana w'umuhungu ati Imana iranteturuye. Hari indi version nasomye iravuga ngo Imana inkuyeho igitutsi. Hari igihe umuntu ashobora kugendana igitutsi, hari igihe umuntu ashobora kuba baragututse bakakubwira amajambo menshi, ariko dufite Imana izikuraho igitutsi. Haleluya. Dufite Imana izikuraho igitutsi. Aravuga ngo Imana inkuyeho igitutsi.
haleluya. Urashobora kuba waratutswe, urashobora kuba waranzwe, ariko dufite Imana izi kundwa akazi. Muri Luka igice cya mbere umurongo wa 25 havugamo umurongo mwiza cyane, ati uku niko Uhoraho Imana inkoreye mu minsi yandabiyemo kunteturura mu bantu. Imana yo mu ijuru iguteturure, Umwami Yesu aguteturure. Reka dusengane nawe, Imana yashize guteturura. Urashaka kuba waraweshewe, urashaka kuba uri kurarira, ariko dufite Imana izi guteturura. Mu gitabo cya Yesaya haravuga ngo 43:18, mwoye kwibuka ibyabaye ibya mbere kandi ntimwiyumvire ibya kera. Ngira ngo uri kintu gisha kuko igira giseruke, mbega ntimuzokimenya. Nzokinzira mu bugaragwa, ntembeshe inzuzi ahagadutse. Haleluya. Urashaka kuba umaze imyaka mu bugaragwa, dufite Imana izitembeshe inzuzi mu bugaragwa. Haleluya. Zaburi 119 hari umurongo uvuga ngo harageze kuhoragira icyo akora, harageze kuhoraho agira icyo akora. Umwami Yesu aguteturure. Umva, reka mbabwire umudamu yateturuye witwa Ana. Penina yamutuka buri munsi akamubwira amajambo menshi, ariko Ana ayo majambo yose akayashana ishiro. Igitondo kimwe Eli umuhereze ngo aramubona, aramubwira ngo ubabaye n'icyo kuri kurarira bimeze gute? Urababaye? Aramubwira ngo n'umubabaro mu mutima. Sindiko ndavuga n'umubabaro, sinabwo naborewe n'umubabaro mu mutima. Reka musome umurongo wa 19, igice cya mbere umurongo wa 19. Bukeye barazinduka baje imbere y'Uhoraho, barasenga, bahejeje barataha. Amaze kumubwira ijambo ngo Uhoraho guhangaze, ngo barasenze barataha, basubira iwabo i Rama. Maze Elukana ararira Hana umugore wiwe, Uhoraho aramwibuka. Igihe kiragera Hana asama inda, abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli. Ati kuko namusabye Uhoraho. Dufite Imana izi guteturura, dufite Imana izi kuraho igitutsi. Ana agendana igitutsi cya Penina cya buri gitondo kimwe. Icyo gitutsi kirazimangana. Nyuma ya Samweli, Imana yamuhaye abandi bana, yamuhaye abahungu 3 n'abakobwa 2. Haleluya. Imana izikura igitutsi, Imana yacu izikuraho guteterwa. Umwami Yesu akuremera ishimwe, Umwami Yesu akuremera ishimwe. Yobu yaranditse mu gitabo cya 42 umurongo wa 2 haravuga ngo nzi yuko ushoboye byose. Umwami wacu ashoboye byose, arashoboye kugukura icyo gitutsi, arashoboye kongera mugire indwi nziza y'amahigwe, indwi nziza y'umugisha. Murakoze cyane, kandi abasengere. Data, mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu, turagukunda Mwami. Ndasenze natura ngo uri nyuma y'ijambo ryawe, ukorere igitangaza uyu mwene data. Amaze igihe kirekire ari ategereje umwana, amaze igihe kirekire yifuza ko mukorera igitangaza. Uri Imana iziteturura, Imana yibuka Rakeli. Haleluya. Wewe wibutse Rakeli Mwami, umuha Yosefu. Wewe wibutse Ana, umuha Samweli. Wewe ushoboye byose. Ndasenze ngo mukoreye igitangaza uyu munsi, inondwi. Haleluya. Umuremere ishimwe, umuremere zaburi ivuga ngo niko kuba dukoreye bikomeye, natwe turanezerewe. Umuheze umugisha, umugirire neza, umuryango we wibuke, abana wubahezagire Mana. Inondwi ndayatuye kumugisha, inondwi tuzororanirwe, inondwi tuzobona ikiganza cyawe cyiza, inondwi amahirwe azogendane natwe. Ibyo tuzokora byose bizagira amahirwe Mana. Turadekaraye ku inondwi ari indwi nziza ku buzima bwacu. Urakoze, amashimwe kugarukire mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire.